permintaan dari KM Mandala juga KM Bangsawan minta kencing wali songo ya mayuk tauna kita relayani kamu pengalong polo iya mater oliana parawana si kadua cerita iki ke ceritane para wali ndile seteng carita lembek ki jeman ratu caritana para wali senyebar agama Islam agama Islam terus iki ke putra bangsawan teroningan bede sektor masjid raja nyamanakan kolek masjid demak kan sanut kantos lagi bede tepak nang ece betenya terus boleh ke putra mandala teroningan seton bekto para wali pada kumpul musyawarah kaangkui mamasuk ring oreng kafir ring oreng kafir sekitar masuk agama Islam agama Islam liburongku sengketa macaretana para wali le ani kok pada sarodu pas abadi setong kasenengan keng beni sanunto yo bekak kasenian sartana nyamai tapu terus boleh ke kau lemah oleh jelas sampun ale tapuan pun mare kebay pas sabek nang dalam masjid rumah mengak sartana heran tapuan niko lajuni amuni sartana tade senabu terus boleh ke macaretana orang kafir le sing dingeki pas pada mengak pas ngucap eja kanca wa munina apa ruwa wa amunyi nang edele masjid pamunyi narwa sagerin nang ning endong terus boleh ke mandala ki kurang jelas kang dari senengale orang kafir pada kumpul ebeng lajuni iambe seajege wak para wali ebeng lajuni iambe seajege para wali terus boleh ke mon ki pada caret
para wali musik bekto kedia laju adepu ireng kapir bek namun termasuk jeria bedekar kisah syukur gelem bek nama jerekar kisah ini masuk kadelu kerja seke Eropa bareng ponapa terang eki seratin kerja sakeniko enten beni bareng kerja sakeniko lek enten beni pese kunco mak soro maca dua kali masa heden goreng kapel laju ajem murong semare maca ini masuk terus boleh kau lagi koreng jelas depak kadal masjid le orang kaper laju pada mengah dukuste orang pun apa nikahnya mana mak banyak nikah macem kau letero nikah kau letero terus boleh mencari tanah terang eki musik dek dari kekempeng niko aise beto beles esoro jeke cepato bento beng beto beles rokaat niko saare sama duhur asar maghrib isa ben terus boleh mencari tanah terang ekile cak nakeniko nyamana tabuan niko pacet ketap seongkuan sabebeng sebengah sesuai aki laben parentana umat Islam terus boleh monki beda cari tanah terang kile dek dari samulu aneko pun seanyama ponang bengse bengas sapuluh kedua tapi neko jumlah bupolo wujud ina bangkok bensa bacana terus boleh mandala kurang jelas tining seanyama kentir lek niko cuken bede maknana soro patakin lek soro cetir ngentir maksud dek mahagung senyipta alam bensa esena bensa terus boleh cari tanah seanyama saron lek niko asala senem saron sorojo tak biasa surung ini ngaki benta serentak karon bukan bangsa bengamuni akan tukarte aku bendule cerna aki terus kita mencari tanah seanyama soleng lek mun reng jebeng ngocak seluling
maksud esoro asro lan iling-iling lan iling-iling maksud kesorogane sita alam ben saesene sakelengko dak sedari cara temu pelungkune pas reka juse dan cenglek sebede golek na tanya boleh juguste kak sebede golek na aneko pamunyi na kau cik senenge pamunyi na ruak saberinto tak ton deng Deng amunyi tak lek kasih maha agung jet soro minta amunyi soro pas amunyi soro pas agung berwe pasnya berwe pasnya lek musik Eki kak mulana kalamun eka te riwayat te para wali sejabaran aki agama Islam dan epolojete sebab nyebar aki agama Islam para wali tak kempang berjuang seket awan abi te ani kok cuma langkung oleh seket orang otabana sederi tisa dari gunung dari kota Madiman pun pada depan nyakse bodena kapuan aneko musik Eki kak musik Eki badan apa kak? mayu betna kelaban sengko cakna etisa randu putih bedemin ramin hiburan rukun budaya wak seakar aja Bapak Jumat juga Ibu Aminah Mayu jaga oleh norok anak iya mayu norok sengko nyakse apa bede Dengerin kak iya mayu jalan yuk